ni madoma ensemfo abaye se enan na egu hanom na ba bia mi gina ma no katafato so enan Wamudi waswafo bi ato awaso ne sisi agi ne chichi na wo hwe se de wo hye ne walenti boot no wajeja ne ho ati musa payin enwoma je ne nsem eye waswafo abanya doctor owusu afriye akoto yo ye swafo hye kwadwuma ho nsem so hayi na panyin ba ko kate sa swafo mampani pamo no esa se enya de obodwuma bi ade ma oman Ghana na asem no enie yewra sampiyele ya enka ne no na wo ye ambassador to India edema oman Ghana his excellency na kasa wo che se se wo foi ebeyi nani ato hono na wage adwuma de aduane wo Ghana fa na nyina ne Ghana fa nya aduane ade ndabi anuane dua no wagyan na mom no wono nkasa ne billboards a wadua de wo Ghana fa na nyina wachase papa na ni sori hu so be mampade krowe mu no eno ya abro adwuma no mampade de ma no so afo no so ntama onte ne ho anya adwuma wo se wo mo so kwa ewiase adwuma so ene se de anyoma ekeka kwa wo miamia ne nanu ya Ukraine na Russia se sem ya ama fertilizer ho akwa atwe no wo so no so afo na nkasa wo asudie kase ya yentimi fasa so bo nyina no emo enyoma esisie ewo ye monte so na se Ghana emonte so nyina wo se Ghana sase bia ni won ma wodua abro ewo so a enye yie nti esi da na be ko dwam no na enuane boa ye den titiw ene de betumi adua bi ewo Ghana wo se papa no emo adwuma na so mampani afa ne nan ensi fam na wampam na afi so ama na nkwankode ne president wo padie na oguso ama ne tena aye kwadwuma so ye hono ma enyoma ebeje nsem me patro no eho asem wo de ni publisher da bokrata ni mu menyina mu enyi ba koma wakata fato so miensa na eye wokokopie mu ewa atwema wa biaja south abaton pesua so hono ma enipa bia mrase bedwane ono ewo hono mo worunwafo Emmanuel Ajay wa mo ehwe na cha kwan se 800,000 Ghana cedis na wono kasa ni aida ne afa ne prince asiedu afiye ade ne die kwaje nipa bi musika emekwa wi akire no wa mo tesa branche no empede so onye ne aidi biem na so ade so mo kodi mu no kire se ebra na oguso ji esika na wone wo na ye adwuma wo ye eda na obi anim enti na wo so yi na fiso so onye wo edi biem dia ye ji esika empo no abrancha prince a omde so bobo no so ye eda o ji sika no na busuafo se abrancha one ne maame nete enti sika bi eti se ebedi ne ho pa dia na MP so yi ne ho afiri ma enye yie na je se MP enim ho bi asemu ya kwakoda kwota ne se na no ye na no ebnada no eni pa kwobɔ sem wo honom no nye ni paketwa wo mo kwadwom sika e de free eye emrase bedwane no ene ni pie no honom eno eho asamo ewo ha. Well, abra say call Adom online interesting story. Chad. Or mine Chad. My den. One de Angola, my maka. Okay. Na Chad no. One niska. Inti de o me say anantwie no mo e de etwaka na otwe wie ya first consignment. Anantwie 1000 abedru Rwanda. Ewo Angola. Na in total no 75,000 nantwie no mo di tua saka no first 1000 abedru Angola nti o mo tua ne kakra Ghana o man be na de eka aseba ka beka nie o man be de eka na ye ne de nkrofo ka CJ ye ne de nkrofo ka edu won ma de ne de ko etu yen ase be enfance ye ne de ka na ko ne ye nya sika mfantua edu won ade ne de ko ade na me wo ye ma Kristo o yan ka ka ye ne benya bibi o Daniel wo ese bobo Aisha no mo ne ayo amba no na ye ko aka no na critical but strategy we so nya bad o tebe krama enam nantwie 75,000 eno moje na Angola for Asia first 1000 na otwe wie akodru Angola to abodi be kwa every week be 1,000 ti share ne de odru okwa Adom online na ho betimi aka Adom online adomonline.com I say Chad repaying $100 million a can $100 million na ni nyina wo de Chad ni nti ebema mo nantwie kakra ene nam bebu so bewe nam kebab nantwie no fusuo so ebe wo Adom online so ko Adom online story no Algerian footballer dies hours after scoring a goal in match against Congo and also so jubilation in a funny team sa no asemo mama say me na ba free my joy online na afi wato aso amanye mama hwe me say wo hwe my joy online National Cathedral embedded in illegality and lack of forthrightness
Honorable Samuel Okujeto Ablakwa and what can say and pay your boss so 4 MPs at on South Realm Commonwealth Parliamentary Association Conference. Say one more no more entry train and come on and also myjoyonline.com. Abna CJ na me de wo the Republic Press mu anopaying Obaka tafato so miensa ha say ya semo amunim obeka se Kwa United say no ho akohia se empanyefo ne asase abanfo nyina eta wo machi na enam so ma His Royal Majesty football team no Sebre I Kwa United football team no o ya kwa union o say His Royal Majesty da Sibra Akwamwa Japan yotoso mienu yo ye Kwa hine ono na ye life patron edema Kwa United na wode abasobo ene enkrasese me mu oden me ka no sa edema players a ewo team nim technical management na board team ni nyina so na enkonkwata wo machi say betumi qualify for ye Ghana FA Division 1 league no ye betumi qualify adru ho mo na wa pledge sika bi ode be ma wo mo enti eno so ho asama ho ma yeguso eboaboy ho Kwau Fena mo Division 1. Oh. Enra. Kotoku Royals. Oh, Kotoku Royals. So my idea. Premier League. Me half a team half Kwa nti ba bia me wom. And ya may hunu ye because Kwau no endorse do. Kwau no endorse and there was a endorse. O ye den ya was a ho ne mo. What ya say aha. Enti Kotoku Royals o my idea. O Kwa United so ye ba gidi a. Enti da sebre eto nsa so be bia sase ba bia better o Kwa United achi. Kitwa bi enso Fabra aye nyina emwa na Abna the story be on my joy online. Samini deletes backfired tweet attempting to shame University of Ghana gate man. In fact, the first day I'm home video no. Anko ye. Samini me penasempa nenyom ekumi my own. I love Samini to bet. But now me home video no and I'm saying no. This is wrong. Samini. Obi ye na adwuma wo. Samini wo ye hwan? Celebrity. We are student of University of Ghana. I was see a Benny rules. Now what your card or pass? I will fear. You be a gate in the mouth. So we took a broche. Now go through airport. Now so my passport will fear. Many Samini, Dagati, boy. First boy from a Batman. Mama new rem. Near Biama now call. Dabi. You don't do that. And the payment who apology be or the gate man. And we're pulling it down. It's an honorable thing. But only careful. When you are in Rome, you do what Romans do. If you are a student, you obey the rules and the regulations of the institution. Of course. Security Ghana ya de ntino ni nyina mo no yemo na ba so Ghana for so ya de. Wo se ya na ya celebrities na dwen so onya de beto opa ye nyina bedi na chi. Na e bia ya condemn ni pa no say a celebrity e ba wa no enkoyi. Ntino Ghana for ya de we de. Ghana fire de pa amana ni ewu ani wodi e big can of apology no de aba no we kra no University of Ghana nkasa office of the registrar was important notice access to the University of Ghana it's omo de krata aba wanti we no straight translation na me ye dia ma sa no na wa say members a University of Ghana community nim no ene amanfo nyina wo mo kai wo mo say University of Ghana electronic card ye e-card no wase wukita de maka bia sa wona ma wukita ka wase wukita obra wukuta ka wode ba eno na betumi ama wakwanya wode be wura campus ni gate mu na weno eyade ode ema obi bia wo campus on ma ye beka se upie koba no omode ema ho ye se wo link gate eno no eye Gimpa Timota towards Gimpa Timota ho enye wo main gate eno no ene Legon police station edition ni mu North gate no eben James Stop Nelson Yanka Hall Hato Road ho ena South gate no eye Efino Gucci Memorial Institute for Medical Research no Eco National Highway 4 eye N4 no wase ho na omo South gate no ewo enti obia enhye no so say sa eye amanebo mode ebe no personnel ahodo a yedo matata gate ni nyina no ede be yadwuma pepepe said ye wose eye ya sa wonkita e-card na enya dia wo benya akwanya awura gate nim aba campus ho asam e wo ha me kai now no na me is ora is your hina me boss okay ye kwasra Professor Justice Nyima Bawole okay our University of Ghana Business School na enu poni e the company branded car na eko na yedu ho money pass just baby e ko wan fire answer na later prof angasa say o mo fa ha na yetimi ekop so I am ready ho
Eti wo na wo so wo ye hwan kwa so de mrane adwuma enti wo hwan krata we no Ajay Mensa Emilia Ajay Mensa Mrs. ona ye registrar ne nsa ehyasie enti no ne kyese eye ensese ya ewo hɔ no ma ɔmo nyina ya awe enti no sa pepepe na chai wa meda se ti ba cho ko Roma te de sije kan no ye de Roma for ye mo kwa broche kodi mra so kete o ye celebrity Ghana ye mo se de Ghana na ye mo de celebrity na also be ko school yeah near school no pese wo ye ana no Pentecost University omo de mra to hokete sa akode ne Shatawale mo pese mo be perform wo Pentecost University ha we ni na monye ansana ya ma mo kwan there are rules and rules no dey me den say e ka obia wo say empempem ya na ye bendi ma omo a ya claim celebrity we ye star it obi edru omo so na ya guma ma womo edru me ne wa na say ye miemu a ma na ka say ye mia ho say won su no it no omo ya dey say man no say ye bona ba so ma me no say me so be da say the fancy Star Assurance your solid partner Top Choco is chocolate CBG we stand with you Abeva Herbal Center wire resefi latex from your partner for life and Vodafone further